Hakaway ka jingja ya pen ibor hapadeng kiriu runar bat ki pulit ke Ribhoy District. Layo jing tep bagi bor pulit ki lahap ban siat Shikuli ya kaway ke Scorpio ke bampat don nambar setia. Hadin ba unong nya jangan ke Scorpio harin kat laingut ki briu. Kimshim latre ban pensange ya ke kali. Wat hadin ke jingya ketong ya ke ni ke kali naduk ki benta jang ke Surok Ba National Highway 6. Ha umsning bypass trau ter syaduk ke Thanyong po. Katkum ke kubor balayo lum na ki bor pulit, lai thu pakani ke jingja ya thong kali hapedeng ki pulit ke Ribhoy District bat ki runar, bala keno don kti ban ra bor ye weu nong nya trok na ki benta ke thany umsning bypass ke Surok Ba National Highway 6. Batang Maria yo jingtip ki pulit ke Umyang Police Station, kila persyang ban kthong ya kani ke kali Scorpio ke bomdon nombar, Henry kani ke kali kala pet kerat na ke jaka pen apsyirip bat kumta na Umyam la pentip syaki bor pulit ke umsning bat nongpo Police Station, ban kthong ya kani ke kali ke bala pet na ke jaka. Layo jingtip ba ki bor pulit ke Ribhoy District ki baju kendra ha ki Surok Ba National Highway 6, kila juyo jingtip bagi syatdon ki kenhun, jong ki breu ki bamla ban itu ki baju pendik ne dawa pisa na ki kali ket mar mata bat ru wat ya kiwe ki kali ki bayat bayeng ha ke Surok Ba. Kumta na kapor ki pulit ki ju kendra bat pen up na ke checking how ni Surok Ba. Day ha ka khat pra tarik ujil liu, ha ki por saw baji AA janmit, ki pulit ki layo ya ki jing ujor na ki nongnya trok kit mar, ki bayat bayeng ha ka Surok Ba National Highway 6 Ribhoy District, bakadon kawi ka trok ka badon yung number GH0R AK, kendai not riu iway. Kabala syak penyeng bandawa pisa de ki briu ki bom la ban itu dur kmat, bat ki bala pendon kam de ke kali Scorpio ke bampat don nambar setia. Bat kila rak bor no yu nong nya bala tip kerteng kum uprincan kumar mali nak snong jarkan. Tang Maria yo jing tip halor kani ke jingja ki bor pulit ke Umyam Police Station na umsning Police Station kila pen up pahara ban yo kem ya kani ke Scorpio lingba ke naka checking Henry kita ki sangut ki runar kila pen ibor persya ya ki pulit bat pet kerat ya lade tat nda kani ke kubor kila poi ki pulit ke nongpo Police Station ki bala pen up syirip da ke checking hanongpo. Henry hakani ke checking jong ke nongpo ru kini ki runar kila pen ibor ban pet kerat da ke jingbam bansi ki pulit kila siat penting ya kini ke kali na ki benta ba syakmat jong kini ke Scorpio. Loong ru bahakani ke jing yak thong ya kini ke kali ke bala persyang ru ban bu jingmai kalit kawan jing ki pai pa ke thanyong po ki pulit kila la pat ban kem ya kini ke kali harangkat ki sangut ki briu bala itu kerteng kum upradip gogoi na Dibrugarh Assam, Utulan Phukan na Lakhimpur Assam, Upranjal Gogoi na Tinsukia Assam, bat Udip Das na Bubahaghat Assam, bat kipulit kilayo ru ban pelat yaw nongnya ketika trok balatip kerteng kum uprincan Kumar Mali bat kipulit kidang pelong ya kejing tokit. Go Aryan, go sit there. Go sit there.
Oh. Maaf nanti wan biang. Wih apa? Dulu air pembedai. Ini anu besar. Dulu turun mikir. Ini. Manchu पता है फिर शुआ का एक जिंजा ते kadang ni bisa go hika yu di naka jadi bande random checking iki kali nama kani sothui kani tega highway district kani yu tega kani kan naka ngibo apa side ni te hakapor south teng don we truck driver ba wan hiar hang tu nang ta u wan inform itu kan naka team jongi ba kidon kita ki highway robber ki hajan kani ki ba yeng hajan kani ka area umtro kidon daka ki kali kani ka Scorpio ka balik ka bangdan number plate ka ba attempt ban extort ban pan pisa ne ki truck driver lata kim seal ki show ki dat ki te kapa hapo ngiyo kata information immediately inform siapa sling ban siapa yang PS bakin wa di tadi highway robber te kapor bagi wa na po sling kilami ki yo iya kali polit te kini ki brio ki pet nang te ki wan chini surum tingi ni alert no hang ni up kana ka hang ni up ya kana ka hang ni khamat habar hang ni khamat ka PS kapor bagi poi hang ni ki mod ban tendra ki mod ban rat ya kan naka ka ba yang hang ni ro with intention ban penyang te ki rong ha ka ni ka service lane ha to kapor kalama ki brio ki bayat ba yang hang to ro te kapor bagi ayo ki haban be ki brio jungi hadin joki ki be adin joki an kumba steng ta ing dalayo be ki baro ngiyo ban bad ki baro ki rung nang tin la nang tin khamat ki rung la karun ka khlau ki ba ke ha down gate nang te kurung to ka khlau stu baro samut ki apet stu ki team jongi ki be ki te hang to ka khlau yang to ki yo ban kem ki baro apa yang mana di siap pun hai ini siap ini manong tang kani ba mangiong daga English reasonable force had to be used tangatan te la diki niki bro ki keteng jong ini ki accuse ki de way do no driver de deep das ubade na po Bogaghat Assam Pradeep Gogoi ubade na po Lahwal Dibrugarh Tulan Phukan ubade na po Lakhimpur Pranjal Gogoi ubade na po Tinsukia te minta ingin nyalam medical iki hakapor bangi labat iki ngi ajing tip ba udan way truck driver ba kilabot ban kidnap kilabat yu kilara yu tang hakapor ba ki bagi pulit ki khnya na yu shabar ti yu ngi layo ban recover minta ngi dangilam medical yu tu ngi layo ban rescue yu te yu ngi nang manyalam minta sini tingin nyo ban toket ba in hakani ka yu in register ka case minta yigini sawat bangi nyo wajing tip ke e ka jing thu jongki kila jude nem guni ki kam chwa te ngila phakhat witness ro menta menginyo ban chat ba po Scorpio padon nem kater katari e yo padon ie bagi ra alang baki menginyo ban si sakmat ki witness nãy giờ bagi yo ban bagi kem yo to bagi yo itu ban ra yo to driver truck nang ne na jan utro kadi ngampat yo ban confirm ba nama itu driver ngidang manyalam sini menta ki yo ban rescue ki umyam te yo kin manyalam sini nginyo ban toket ba yu ukerteng jong driver deu Premchand Kumar Mali udah nampak Jharkhand. Truck number bagi lain orang tu ketika JH02AK 9061. sehingga